Slavi Srbija svoga najvećeg svetitelja Rastka Nemanjića, svog Svetog Savu i pokloni mu se. Slavi onoga ko je crkvi doneo samostalnost, Srbiju učvrstio kao državu, pomirio zavađenu braću, doneo prosperitet i obrazovanje. Srbija danas, umesto da slavi ponosno uzdignute glave sa pobednicima istorije na počasnom mestu u prvom redu koje joj pripada, na svečanosti povodom 100-godišnjice završetka Prvog svetskog rata u Parizu, doživljava jedno od najvećih poniženja. Francuska kao kolevka diplomatije nije zaboravila na protokol, kako su predsjednikovi ljudi pokušali da opravdaju sramotu koja mu je priređena. Predsjednik svega u Srbiji sagnuo je glavu i nije reagovao da odbrani čast hrabrih palih srpskih vojnika. Lideri najvećih zemalja pokazali su šta misle o kriminalnoj naprednoj vlasti koja nažalost predstavlja našu divnu zemlju. Srbiju vodi čovek kome očigledno nije stalo ni do ugleda ni do časti države. Naši preci se okreću u grobu, zahvaljujući vladaru i njegovim poslušnicima ogrezlima u kriminalu. Srpska napredna stranka 2012. godine došla je sa mnogo pompe i obećanjem da vodi Srbiju u budućnost, ali ne po zdravom političkom sistemu baziranom na svetosavskim principima državnosti i ekonomije, već po instrukcijama Zapada. Vođe su obećale borbu i pravdu, iskorenjivanje kriminala, korupcije, povratak Kosova i Metohije u okvir teritorije i pod upravu Srbije. Njihov program o izgradnji države po sopstvenoj meri, bez adekvatnog poštovanja, stručnog znanja i iskustva, dovela je do erozije kulture, privrede, industrije, poljoprivrede, istorije, geografije, puteva, životne sredine, ali i do sakrivanja afera, pljačke naroda, tragedija, havarija i pogibija. Sela su opustela, oranice zarasle, dok poljoprivrednici uništavaju proizvode, krompir, jabuke, maline, prolivaju mleko jer ne mogu da izdrže ovaj teror neisplativosti plodova svoga rada. Mladi se školuju po principu diplomira i pali, napuštaju porodice kako bi u tuđini zaradili parče hleba. Porodice se raspadaju, radnici u pompezno otvorenim fabrikama kao robovi rade za crkavicu toliko da prežive, nezaštićeni po ekološkim standardima gde im se rapidno ugrožava zdravlje. Navodno sposobnim partnerima se daju subvencije za zapošljavanje radnika, a svedoci smo da već posle 2,5 godine fabrika za proizvodnju ribe u Smederevu, koju je Vučić sa nemačkim partnerom hvalisavo svečano otvorio, zatvorena kao dosta drugih. Radnicima su ostali dužni plate. To je početak rušenja iluzije i nada kod građana kojima je obećan bolji život i nažalost lažnih obećanja o privrednom razvoju. Rezultat takve vladavine je posledica bezidejnosti, loš timski i stručni rad. Kriminal i korupcija zahvatili su sve nivoe društva, a samim time mnoge pojedince i sam državni vrh. Sada se gradi navodno više nego u doba Tita, zbog čega je moguće da se mimo struke ruše brda i smeštaju mostovi po želji šeika Mohamed Alabara i uništavaju zaštićeni parkovi prirode ili arheološka nalazišta. Zbog toga više nikom nije čudno da se na Kopaoniku kroz nacionalni prirodni park provuče 5 km cevovoda, izgradi za familiju na Pančićevom vrhu restoran, 100 godina staru železničku stanicu prebaci u Prokop, izgradi tramvajski most koji ne ide nigde. Shvatamo kolika je pljačka države i naroda. Samo na ugovaranju izgradnje autoputeva ministarka Mihajlović je oštetila budžet države za oko 700 miliona evra. Sve se prodaje u bescenje. Srbija je bogata prirodnim bogatstvima, vodom, plodnom zemljom i rudom. To je više nego dovoljno da privreda raste i da budemo svoji na svome. Da li je nekom cilj da uništi srpski narod? Ova vlast nijednoga trenutka nije ni pokušala da oživi bilo koju domaću fabriku, da pomogne razvoj poljoprivrede, da omogući našim domaćinima iz dijaspore da ulažu ovde, da grade budućnost naše dece i naše Srbije. Sve dosadašnje odluke vođenog kartela u Srbiji i Beogradu o gradnji nove i rekonstrukciji postojeće saobraćajne infrastrukture ne sadrže iole ozbiljniju saobraćajnu analizu. U ovoj vlasti nema inženjera, nema pravih ekonomista, nema stručnjaka ni u jednom resoru koji bi sprečili javašluk pri radovima, obezbedili bezbednost koje nema i sprečili pljačku na svim nivoima. Kriminalne afere potvrđuju da su umešani vodeći naprednjaci, kumovi i prijatelji, čime odgovornost pada direktno na njega. On je morao da zna šta radi njegova okolina i drastično je morao sankcionisati lopovluk. On to nije uradio, nego je stao u njihovu zaštitu. On tera našu omladinu iz zemlje, on uništava budućnost Srbije. Njegovo ime je Aleksandar Vučić. Čovek koji hoće da bude upisan u istoriji i bit će, velikim slovima, kao najveći izdajnik svoga naroda.
Vučić krši ustav svakodnevno u svim oblastima, od Kosova i Metohije, prodaje fabrika i zemlje u bescenje, uništavanju poljoprivrede, omogućavanja zakonitog pljačkanja građana uz pomoć javnih izvršitelja, protivzakonitom otimanju dece, nekretnina, penzije i plata, jednom rečju u svemu. Vladu je poverio premijerki koja se ne meša mnogo u svoj posao i daje skandaloznu izjavu da vlada nema stav o Kosovu i zove građane da podrže predsjednika da krši ustav. Vučićev konstantan uticaj i pritisak na pravosuđe i sudske presude u pravosudnom sistemu Srbije čine da je pod predsjednikom Aleksandrom Vučićem Srbija postala zemlja u kojoj nije bezbedno biti ni novinar, ni slobodouman čovek. Oslobađaju se kriminalci, ratni profiteri i političari. Mediji kao glas savesti su pod apsolutnom kontrolom, kupljeni, a vlasnici ucenjeni ili zaplašeni, kao i svim drugim sferama. O botovima i sendvičarima, poltronima kao lažnoj potpori Vučiću da i dalje živi u uverenju da je čvrsto ustoličen na prestolu, ne treba ni pričati. Doći će dan kada će se ponovo probuditi narod jer svi ljudski, kulturni, etički i demokratski principi su izigrani. Katastrofalno loš izborni zakon se ne menja gotovo 3 decenije. Da li srpski narod sam mora da odbrani Srbiju, demokratiju i slobodu? Srbiji je potrebna nova grupacija akademskih, duhovnih i sposobnih ljudi, pre svega rodoljuba, okupljenih u nacionalnom centru.